بانکا ناویا عراقی کنگرا خویا سه لبغدا بو برف پیش و برنا کرتی آبوری و دارای لعراق گریدان و تیدا باسی دهان که ماسیان باره آبوری کرن نخواسما که عراق دی پیشکیا دهاتن خو پش به پتروله گریده ده. تقليل الفجوة بين الإيرادات دوی بوشایی کیم به دناورا داهاتن خودجهی و خرچکرنین ویدا. اف بوشایی ایرو گهشتی نوج صدی اف جی گفن بردوام ده سر روشه دماغوهرتنا بوهای نفته. الدريجا و کنگره ساروکی لجنا دارایا عراق را گاند کد بید پیدا چونا که لسر سیاست آبوریا عراق بهتا کرنو یاسا سرور بید بو گشا پیدانا بار آبوری و دارایی لعراق. لابد من إجراء معالجة دوی چارەسەریە ئابووری لە گۆر هەفگرێدانەکە دەم کورد و ئارمانجەکە یەکگرتیە دەم درێژ هەبت و کاری بۆ ژێدەرên جودایên berhemên navxweyê bikin û ev ê pêdivî bi pêdaçûnekê li ser qanûnan heye biriya hijmareka qanûnên yekgirtî bo pêşxistina abûrî. باجی کوباره آبوریا عراق ده سالن بوری دا لاواز ببو افرو بانکا ناویا عراقی بو چارەسەریya هەمی کێماسیان دارایی ئەوان جورên کنگرا گرێ دەدەن دا کوباره آبوری لعراق نهێتە ڕماندن. البنك المركزي هذه المؤتمر السنوي اف کنگرس سیما بانکا ناوندیا عراقی به بجداربونا بانکên خواجهی û kartin cuda da kurêya çareseriyê vegere bû warê aboriya Iraqê. Ev cure konger dibine egera çareserkirina rewşa welatiya. Di demê ku Iraq di barekê teng da dibûrîtin, Banka Navya Iraqê kongira xwe ya seye li Bexda girê da ku çareseriya hemî arîşên aborî li Iraqê bikete. Li Bexda Nizar Abdullah dengê Amerîka.